Ayang kabuman paling kedebatan iman akan surat di Paulus Tulia Filipi pintu 2 ayat 2. Alai gohiyahuma halas nirohakon sadama parwamuna sadama ahulungamuna saroha sabikiran mahamu. So masakna at komprak na ginugo maila di bata lamang bulaw patik nay. Ale tuan di bata say paggugoy mahami maulaw na patik patik di. Amen. Tuan lupa di debata magtag yang mahida. Ale tuan debata aman Tuhan Nabi Yesus Kristus. Kodo debata pergurung na suatu dosa. Sitompang na sanadong parung na tigong na manghumi don manusia. Narono kami tulong manopoti dosa nabi. Akal na hudahami maghite-hite setiap akal pangangsion nabi yang kapatid. Ima maghites yan akan tubuh-tubuh ni luar namin ang wain. Nagsiap pangalaw namin na sutule. Loni pangulong namin bisa-bisa ni luar namin. Natamas itu doon ang uut kami alani habulwang munong halamunon namin yalupa po dabagye. Kadang diulangi ho anak muna sa salay tuhamatian lawang kokok hadol mau asa salugna tanuli ihasani dosa do yang muluan namalukok sulunga tontip perwadia tubagasan rohanani asa tahu kami makahulungi ho siyang nasa rohan gogo do hati-hati nabi jalan makahulungi dengan nabi Doma doson di nabi. Jala asa terbaik kami memuliho di bagasan hati golan. Dot hagadion di baini. Saya berpamulai karuham midahani. Haidang adong terpangasaw kami dukot ni asruham. Hati
Natigolan na pinatupan niya na umuido na upang asaw kami di dolog. Magsidalian di pasuloko di gulo namin. Dan kurado di hami hatang doon tonang. Gagilalap hami holang makalitot tunggolo pagdang gulo. Yan tumingin si bayon namin manangyo jojo di pagtidiyon. Di ba ini asimaruhang di halibaw namin ale di bata ama anak doon di perbadian. Bagabadan di batang talimot tuhaso sandi dusata. Para suluhan jara patengan basa do dahuba. Lambat tarimas jara para semua guna. Dan di bait kita hormat tuangkah hadapota. Somon asin ruani ama-ama tidak akanakna. Asin ruani Jehovah yang akan magkabiyahan. Asang ako man di batang na higidang